Oleh dading guta, kalarate na bata patapokan net channel YouTube ya kabe panewe wewewa. Tomada tarenge ponali na olam rami mainda kata semai. Umuri mane na surga dana, makwodok tabagu ormila ate dar pokomu. Mukarama tole kama dukene bina. Nebina ne muri kamarenge na lika pola na lima. Ya kimengam tua gananggu kamoy kadeke rangge ne lika pola mu pampaka ko tole kampuntana. Renge kimali sambayang amuri or ngarna anamani mo murbe Yesu Kristo. Amin. Oleh dading guli na murinda parengenda ne loto, ta ikiwangi wali na buku renungan wasiat, ne judul na lungguhin nawe. Na maringi na da purindi doku dengana. Dekiwangi lindo do tau da kambulu dohada, ndalara kaiya. Inaweli na walam rawi. Na maringi kona, ata ndarawi na tanggureka ando kundenga nendenga na mana kebailana. Oleh dadingku wa inena ia paama dan nalurut taki barana oleh umana panawale na patuana na paina lungguina wene patuana apa wenya ne uwali bapa wili kanggai pengwen gede ne papangedan na paama bakuwale lurut akwa na tadi mau ya paria paina ko nandua po pada kuluruta. Taka nawe, orang dana luruta na paama, na pataudo mo ne atena. Na paama, na pandege ne parayu na panandengawe, mono na patawe atena ne parayu na panapandege na ulumana. Ne ina na napotangi, mono nanakulang ne atedana na paama. Oleh dadingku, tamaringi na waina ko na tapot aki na mawila mono tapot ange ne papamaringi ne lindodo to da kambulu ada tamaringi na waina ko ne lindodo oro nawe ne ba tau na di hutan tau da di hutan na waina ko dengan do kunda pandau tada poti hula pamandia tangge biondo na to dai tongge mono nama ai lambar na yala dengan do kunda itu na to ri ala mono na tau da dari hutan na. Dengan do kunda itu na ua opi Allah mono dan yaki di kandukan. Oleh dadi ne panayana manawar na Allah barda itu atapia. Gai na gui dan do kundengan da kata pauluru tanandi mono data puri kandi bara arusangka na Allah. Ne patateki dengan da mono talulu tak nambar na Allah ne atenda nama nandang. Nembali na ina kaiwe atau puri ku didenganda ne tole kanda dana nandi kengi enge ne mawila mono enge pata pandenga ne tudunda dukiet iya nalange ne itu atapia enge tudunda idang ngara tua dukundengana. Oleh dadingku na pande na tupai pana takidaka na duki kaiwe lange enge warakana ina kaiwe nembara dito atapia. Pata kalila wolo ko mono papakambaila ko ngenendenganda ne palange enge muke dona. Oleh dadingku mainda kata paluru tawi idan do kunda bana yala. Gai nanggu kata emba ne meringi wala yala. Pata po di salanda na yala na opinda di pirakanda. Banyak dona pando wali na wene we meringi na mangu kandukana. Dukana lina molam rawi, main kata pakako terkanan dito, iya ata. Amin. Main kata sembahyang. O amane na surga dana, madika bunda gumarang. Iya makaloga, mamarenggo tili kapolam. Ya kimengam tua, gai kampakako gone pembei atin. Renga mali sembahyang amuri, or ngarna anamani mumurumi Yesu Kristo dan Yesu tempokama. Amin. Oleh dadingku dukan alina murda parengenda dan bula kangge like we subscribe we mono pengindige barada tu oleh dada wadeka gai nanggu kata tanan dopan mata merengat engani YKB Sumba panewewewa
Otatalarange li na muri Yesu na. Maringina.